lapha Eastern Cape kwathiwa kuzoba khona i-cleavage bash. Vese lezi ndawo waveza zonke amabele ayingozi kabi. Alimaza microphone. Amehlo makabone i-cleavage with microphone. Goeiemôre South Africa. Noma ningazenza juice niwisa madoda. Fana nalabo fana abagqoka ama-earrings. Ngizokutshela namhlanje umoya waseBabylon. Wena uthi busy thana nomfana ayitsatsa ugqoka amacici manje mengenantshebe eyinduna yabafazi nivela nobabili ungathi abantu besifazana nobabili kanti imali ka left lisho ukuthi uyi-drug addict ubhema insango ubhema ama-drugs ubhema ugwayi imali ka right umfazi kwamanye amadoda uyi-gay nihambe nithatha nje izinto futhi labantu abashawa keyboard bayagqokiswa and abafundisi bayabathala abesekhwayeni umuntu wesilisa namacici indoda kaThixo ithule kodwa bapho Pastor Joshua uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova khethani ukujubane enakumkhonza kepha mina mehlo